kan streame. Man kan streame det fra Mølleholm Kirke. Ja, men kan man ikke streame det fra fordi så kan vi få den fra Triniskirken, og så får vi drengekor og alting. Kan man streame den? Okay. Så nu er vi på internettet, Helene. Okay, Gliz, what's your opinion about the Christmas? My opinion about Christmas? Yeah, As a concept or my experience of both of them. both of them? I think it's funny how some things just stick through tradition and we don't question it. Like it's just, and then we just all do it. We put so much effort on it. Yeah, Then we got to do something. So but you don't like this traditional things. I liked it. Yeah. I think it's good. Okay. You better say that. Okay, men så kan det være, at jeg skal hoppe i noget smart. Okay, what's your opinion, Metalisa? Oh, I love Christmas. Yeah. And I actually, even though I think people think it's annoying to listen to, but I hate this with, I love this with so much busy just up to, in the 11th hour we are doing the last thing and then everything claps anyway and then we have a good evening. What about the gathering? Yeah, the gathering. Yeah, it's because we're preparing for the gathering. Okay, We're good. looking so much forward to the gathering. It's definitely the gathering. Good. So you are very happy right I'm now. very happy. It's Good. very Good to hear. good day today. Okay. And what about you? Can I wait till I have makeup on? Okay. Så lad os prøve at læse. Ja, stemmer sidst. Ja. Good. We have a camera dog. Taco! Ella! Hej! Det var godt, du kom. Kom der. This is perfect. Yeah, That is hilarious. picture. Gonna be very good. This one is under the bedding. Yeah. No, it's okay right now. Yeah. Det er richtig, der Sascha. Did you eat the cat? Oh. Nigel, look at that. They're filming with GoPro on the dog. Jeg ville jo helst vælge rørsukker, hvis det var, men du vil helst have almindelig sukker. Ja.
So this is mjød, a Danish, very old traditional drink. It's made of honey and becoming some sort of a wine with 6% alcohol. And this special one is called Kvasers blod. Okay. It's from the Nordic mythology. It was a wise man who was created by Vanes and Asa, I don't know what that's called, to create peace between them after the war between the two. They ended the peace by one of them, or each of them, going to a big jar and spitting. Okay. And from the spit they created a man, and this guy was Kvasir. He was so wise that anyone could ask him anything and he could answer it. Good. So he went out across and afar and taught his wisdom until he came to two dwarfs' place, Fjalar or Galar, who killed him and let his blood pour into two jars. So the dwarfs, they stirred the blood together with honey and they brew this. Good. This is what they say. And this makes you both a skjald and a wise man. Okay, thank you for your explanation. You're welcome. Why don't we find just one big bowl then for that, rather Because than... okay, you go ahead and find one. Here you go, You Riesling cannot have roll. Riesling. That's for the porn star martini. Yeah, but let's have Riesling seems to be more important than the Polestar martini. So why don't we fill this with Riesling? Okay, we need a basket for nuts now. Okay, guys, you should know I document every detail of this ceremony. Why don't we serve Don't it make a in mistake, okay? that? Yeah, but we can serve it in that one. Yeah, but mom said no. You're not serving it in a dark, in a dog drinking hole. We wash it up. We wash it up. No, that's simply not going to happen. Hey, okay, listen to this. What about a flat? Look. What is this drink made of? It's made of. Actually, you need to talk to Nigel. He's the cocktail expert. So Okay. Nigel, what's this drink made of? Okay. It's a bit complicated because you have to prepare it. Vodka with vanilla. Okay. Oh, these are real vanilla sticks Yeah, in yeah. there. Then Passoa, which is a passion fruit liqueur. Uh-huh. Then lime cordial and sugar syrup. They're And- the four ingredients. Det her. Kan jeg lige smage det der til? Jeg tror, det gør vi fællesskab der. Og hjælpe med at få folk op. Smager Tror jeg det er. Det er netop for at gøre det nemmere for folk. det er godt, du kan få noget frustration ud i risengrødsrørning. Jeg synes, det er irriterende, at jeg ikke kan høre noget julemusik nu. Ja, Jeg kan ikke høre noget som helst. Jeg kan overhovedet ikke høre Jeg har ondt i noget. hovedet, mor, fordi du... Men Altså, det ellers- er Ellers, hun så skru op for den fucking musik, så du er på mit værelse. Nej. Jo, så gør vi det så. Nej, lad være med det. Jo, men det er din behov nu. Klaas, du skal da ikke gå ind på dit værelse. Jeg har ondt i hovedet. Jamen, Så tag da en hovedpinepille, så sluk Bossen. det musik, tag et glas vand, og så sluk musikken. Hvorfor tager han ikke en hovedpinepille? Det ved jeg ikke, fordi han vil gerne være super. That runs in the family. We're simply never going to eat that ring down there. Yes, we are, Nigel. You will be surprised. Der kommer lige noget mere sukker her, Mutti. Ej, det er for sent, for nu er Men det er ikke for sent. Du bliver nødt til at mixe det derovre. Der er rigeligt her. Nej! Nu kommer det. Det kan vi jo ikke. Jo, så må du bare blande det der. Nej, det gider jeg ikke. What is that? Sugar and vanilla mixed together. Well, it shouldn't be mixed in. Yeah, it should have been mixed in. I don't know why she was such in a hurry. The first one to get the man
I guess the big man will give it, and that discourages people from hiding it. Oh, you really don't like apple pudding? Stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og det der er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med engleskaren en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang, ære være Gud i det højeste og på jorden, fred til mennesker med Guds velbehag. Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden, lad os gå til Bethlehem og se det, som er sket og som Herren har forkyndt os. De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem. Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. Da 8 dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moderens liv. Nej. Ja. Så. Vi forlader vores skyldner, og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og Hej, Mark. Godt at se dig. Velkommen. Hi. This is Nicole. Okay. I would like a Is it white red? wine with, Is it green? I like your Christmas dress. Merry Christmas. Thank you. Okay, what's your idea about this Christmas? It's a Moscow Mule Okay. with vodka, ginger beer, ginger, lime, juice and ice cubes. Okay, good. And it's not very good. But I like it. Obviously loves it. Yeah, but I like it. Like it very much. Actually, Do you love the Moscow Mule? It's very good. I'm the only one who hates Moscow Mule. yeah. I love it actually. So, cheers guys. That goes with that. Og så Klaas. Men så gør det sådan her, jo. Hvad? Gør det sådan her. Hvorfor skal hun se så stiv ud? Og så også på den der måde. Sjovt, den bliver helt knold. Hvordan skal jeg tage det? Her bare oppe i juletræet. Jeg har set det, der bliver lidt, når jeg er meget Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts
mandel-line. So what you do is you try to get the almond by like squeezing through the texture gently. And you eat a lot. And then if you find the almond, you get the present. But you need to take out the almond whole. Completely. Fully intact. Okay. Good. Okay, guys, we have a cheater right here. Who is? I'm looking for the almond. Yeah. Du skal huske at bruge dit købeland. Du må lige gå mere. Jeg skal nok hente dig det. Ej! Lige hvad jeg manglede, faktisk. Ja, du har ikke nogen paraply. Ej. Og ved jeg lige her, den her den er cool. Må jeg godt lige prøve at vise dig? Prøv lige at se her. Må jeg godt lige vise dig? Må jeg godt lige vise dig? Prøv lige at give mig den, fordi den er nemlig pisse smart, ikke? For det første så, at du åbner. Det giver uheld. Men så prøv at se det her, ikke også? Og gør det indenfor. Prøv at se det indenfor. I want to be the winner. I want to be winner. Come on. Og så prøv at se her, nu stiller du den bare sådan her, så drypper den af. Wow. What about you? Make me more jealous, please. Ja, for du skal have mor, jo. Jeg fik en cykel, og så siger han, at jeg vil ikke have, at han fik en cykel, fordi den bliver stjålet derovre. Så skal han bruge paraplyen, når han står der. Tak for det. Nej. Nej. Og hvad så er det den med højre eller den med venstre, der har med penge at gøre? Det ved jeg ikke. Hvad skal man med den? Løs kun selv det røde bånd, hvor du ryster på din hånd. Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet. Næste anden vej. Okay. Peter har den gren så kær, hvor på trummen hænger. Hver gang han den kommer nær, vil han ikke. Det skal være aften med gevæld. Med butikken sælges træer og frugt. Se butikken, hvor den stråler smukt. Bare kan man gå i tusindvis. Tænk den bare under en. Spis, 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 spis. Tænk den bare under en. Spis, 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 spis. Tænk den bare under en. Næste anden Adı vej. ben de arabası. Og så sidste vers. Okay. Kammerhus med krøllet vang, som så let for en skavang. Kurve, kugler, fugle, flag, op og ned og når julen var lige til påske. Nej, det er ikke sandt, nej, ikke sandt, for himlen kommer festen. Nej, det er ikke sandt, nej, ikke sandt, for himlen kommer festen. Nu er det jul, nu er det jul. Når julen var lige til påske. Nu er det julen var lige til påske. Nej, ikke sandt, nej, ikke sandt, for himlen kommer festen. Nej, ikke sandt, nej, ikke sandt, for himlen kommer festen. Nu er det jul igen, nu er det We have some bracelets here. Nej, ikke sandt, nej, ikke sandt, for himlen. Nej, ikke sandt, nej, ikke sandt, for himlen kommer festen. Nej, ikke sandt, nej, ikke sandt, for derimellem kommer festen. Rundt om juletræet. Nej, det er ikke sandt. Nej, ikke sandt, for derimellem